Salamu alaikum wa Komori watukufu. Mwenyezi Mungu jala kai malamdio ngam nyonono daina ze famiza hanyu wa Komori kwezi watukufu hanyu rikao jabanu leo rionise sikitifu watu rionise ezilu harumali tora mola hatu fungwa ema shababi walio Komori wenda wasoma wahaja wajihunda wansi pia walu haruma ze amri za fatihu gamoniso sikituvu hangu wa Komori walu mafundi wasoma ma-intellectueli walu ma-diplome wajihunda wansi pia walu dauna fatihu ani ngam nsina problemu damina fatihu shanga mshangawa halisi parce que gamono majoni mashababi na wazee watu wasoma na wajomba hatu wajoshinda warenge destin yao wajoshinda walekeze Komori wajoshinda wafanye nrongo zifaidishe Komori shawenda umbio wadunga ufatihu heni mahala endao kwalu inalillahi ngamsikitihu parce que hizo tudizona kaulinda ye Komori ya hatu ihundrihe leo njakauli sikaulindeke Komori ya hatu borlona wanyanyasi wasoma borlona mashababi wasoma walona hankli walona na hikma wajutsanganyiha wafanye ndongo nje maharumwe Komori wafanye maendeleo wafanye development shanga mmonwanu mashababi wasoma wanu wahajaunti pia haini mru ngusodunga fatihu ngabakazao ze kasketi za serse za kazi wa fatihu ngamsikitio halisi parce que ngamono haruma zenti zaho bonze amono hamansi amase sheli nti amamorisi e mashababi do walekezao yensi e mashababi do wasanganyiha o wafanya maendeleo mema haruma nti shangaru nao baadhi ya mashababi wasoma wenji halisi wadungwa kwa tsina rongo heni mahala fatihu yendao ngwa mdunga o wadukaza ze kasketi za serse ala kulli hali ngamoniso masikitivu ya hangu mana njaka ulinda ukana yunu de mahala ye Komori ya hundra tika ulinda ukana ensi ya hatu vorlona mashababi wasoma walona ankli ngwa jotsanganyiha warefikira waendese Komori ye Komori heju tika ulinda mashababi hamada yanu wasoma wafikiri bazima ya maendeleo ya hensi ya nchi ya hatu ikia madezensi za saya sika ulinda ukana leo Komori ngaijao ikeja Maurice au niveau ya tourisme ikeja Seychelles au niveau ya development wa Komori kama de Maurice mrushangaya mrajofikiri wa Etats-Unis halafu Komori ya nchi ya hatu rangudo wa 75 hatabaha dabalababo suala ngari ujizisa wa Komori ebanu yensi ya hatu ijonda aje na wala rawa amini wala watoma ya hensi ya hatu kwa sina rongo utsotso dunga fatihu wefanya kampanyi za madepite no ngarijuwa ukana wao wandu waisa wavotiwa ngarijuwa ukana kabana uka ya mavoti za madepite shanga wajoko uka ya nomination halafu ngamsikitiho mana inusinde mahalensi ya hatu njaka ulinda ukanensi ya hatu ngejo honra daraja hamadi yo sika ulinda kensi ya hatu ilona mashababi wasoma ilona mashababi walona ujuzi wenda wasoma haruma zinti zao bonze ngwajao watsanganyihe wakensi bazima wafikiri Komori ya maudu shanja kaulinda ukanensi ya hatu ngejo honra daraja hamada inu wandu watsanganyiha hari wafanye kampanyi nonga mjuwao kabati mkomori utojua ukana kabanaka ukavoti wa Komori pia nga mjuwao kakabana ukavoti shanga bajo ukaemba ndrombao nomination wala ngamjibiwa wanama ngamono wanama mabani hangu wendao madepite ngamshukurio ze juhudi za hao wendao harumaze hele za madepite ngamono manama hama tufeli maisha ngamshukurio ze juhudi zae ngamono manama hama Miredin ngamono manama hama Tota wendao harumaze voti za madepite ngamshukurio ze courage yao manange unisaukana
ngwanzao mabadilisho shanga mina masikitivu mahu halisi mananga mjuukana ngwajo urengewa ze haki zao ngamina masikitivu mahu mananga mjukana mashababi wanu wambao ngwendao harma ze vele za hema depite ngwajo uboha ze haki zao nsuwa rema wakangwa wendao ngamshukurio ze juhudi za hao ne kurajia hao paske nge unisao kana wajuhanza maudu wa investise harma shababi mkomori ngamwele wakana maudu wajuhanza ekomori ya maudi basauhe ngamshukurio ze juhudi za hao ne ze jitahidi za hao ne ze kuraji za hao ngamono shababi hamami redini mubajenani ngamono shababi hamatota hamatufeili maisha walaikum salam abdusalam ngamshukurio mashababi hamada wanu walona kuraji wanzawe nsi ngamshukurio shanga mina masikitivu mahu nsurema kati ono mwanama amir homjini moroni nguzagazo ngushangiriwa nuwanyanya wa watukufu wa moroni hamanda ngamjibiwa paske geunisau kana yawe kumuria leo ngio na mashababi ngeanzoi basauhe kati ono mwanama tota mwanama mtukufu tota ngomhangi harmo mjiwaizi mtukufu wa moroni ngufanyo kampanyi maudu ya dailio mji wa moroni ngamjibiwa kati wone mwanama journaliste mtukufu tufaili maisha harumaye bambao ngufanyo kampanyi yake depite ngamjibiwa paske nge unisau kana yawe kumuria leo ngione mashababi yanzawe nsi hao ngamjibiwa ze juhudi hizo ngamjibiwa tsenanga mwaferesheyo shanga mina masikitivu mahu ngamina masikitivu mahu paske ngam amini salam monsieur le député Simon ngam amini ukana ze juhudi za hema shababi wanu amiri na tota na tufeili ngamjuo kana ngona hamu ya hensi yao yunga mjuo wala msudute shanga mine masikitifu paske ngamjuo kana ze haki zao ngazijo bohwa ngamina certitude kana ngwajo urengewa ze haki zao emana namba heliyo hindi ngwajo urengewa ze haki zao paske wandu waende sao zenye chakuzi zinu wanuda wala wao wakabala rangu 2019 wanuda wala wao wakabala rangu 2024 wandu wakarme seni da wala wao wandu waende sao zenye chaguzi da wala wao wandu walo Cour Supreme da wala wao yabo nkabati tomaya ya harimwe mashababi yanu ni aminiu ukana wajuanza zinongwezi badidie shanga mna certitude ngamina uhakikifu ukane mashababi wanu na wavumbu wa banu Amir Kiwan na Fahari Din na tufeili ngamjuo wajubu wazaki za hao ngamjuo kama wajubu wazaki zao ya masikitivu mahu nlona yo ngamjibiwa shado lo trukote ngamsikitiwa horohoni mananga mjuo kana ngwajo ravu zabure na o wajuhanza yensi ende usoni na o wajuhanza wafanye development harmensi ya Komori shanga mjuo kana ranzi wale seni do wakabala 2024 walo Cour constitutionnelle do wakabala 2024 na 2019 yabo za haki zao ngazoboha yaude masikitivu nlona obwa Komori shati jabanu ni wankuraje ni wafereshe shanga mjokana ngwajo hibiwa yonga mzijuo parce que wandwa le Cour constitutionnelle nda wala wao wandwa resa ze voti 2019 nda wala wao wandwa ko seni nda wala wao yabwe mashababi wanu yuanzao mji mtukufu wa Moroni Amir Kiwani na Tota na ni mwana mamtukufu tufeili harumai bambao ngwajo hazevoti ngojubu hazevoti na bo wajuhanza rongo zibadilie shanga mjuo kana zevoti ngazijurengwa parce que wanu wende sao zevoti zinu wanu si wanru walona haja na demokrasi zinu rongo zapangwa zaisa zahantsiwa zinu rongo za sanza registrewa wajoka uhunra wao waisa wanzihwa ngamonao ze kampanyi eserse wafanyao zilati kampanyi bwa Komori na mbla mhenro mbuhe matso sikajabanu ni moshelezizeni zilati kampanyi zile semblant zile formalité sha wajuka uhunra waisa wajulwa wajuka uhunra waisa wahensiwa senanga masume ze makalima hagu ukana kabana ufanya hanyichaguzi kabana ufanya hanyichaguzi za mawakala shanga bajo ufanyiha mbahindru ya mbao nomination ngabajo ufanya mbahindru ya mbao nomination
shanga mrudi ni uzise watukufu wanu wanama madepite wambakana ngwa wendao harmaze voti eba numtayarisha plan B hauba numtsojipua bahi mwende eba nuweka mwende harmaze voti mhibiwa enga mchoka ufanya enga nyina plan mwaitayarisha haunga mtsugwenda bahi paske ekaleo ababa hanga mfumbuo watukufu wendao harmaze voti za madepite amfumbuo metro fahami no wasaya na metro mzimba na wasaya eba numtayarisha Henry harmaze nchaguzi zinu na nyika mjuwao kana wanru wakabala 2019 Hoseni da wala wao nga mjuwao kana wanru wakabala 2024 da wala wao nga nyina uhakikifu kana wala kurukuru da wala wao yabo nga mjuwao ijuka jazjiri izo matayarisha Henry garanzo musisao ni siwa Komori izo matayarisha Henry basi siramba kartuhenda harmaze nchaguzi zinu mananga ruchuwao kana ze voting azicho hibwa mmono ukana rambanga rendao 2024 mmone sajiri renderi hibiwa baimga zijamba ukana yafunga mnambe ya hafa mruka mfungutsena baisho harmai demokrasi ngai contrarier ye propos yangu kana demokrasi ke jana mnambe ya hafa sha demokrasi ifo aussi wanadamu wachiprepare leo kena ukiri hainu wakati risojabanu richipange rambe ukana ngaredo harma voti na yabo rendera hibiwa rekaka rifanya rogo yabonga mono hama ekande helio kairili risiwe rimzimbize ya renge paske monsi ngarlatsao mapesa bili ngarlatsao mvu ndaru ngarlatsao wakati nabonga mono kazi ndogo hizo zondaru izo muhimu leo mwanadamu ngodoelatse zimfuzahe mwanadamu ngodoelatse wakati wahe mwanadamu ngodoelatse zemalizahe nabonga mjuwa ukana wanadamu wanu waisa wajitayarisha waje warengeze voti ramanza rakamjanza izo ngwajo zirenga ngamunao kana haini kandida yendo nakangu jopose ya problemu harmondo wa serse ngutolwa mmono shebana homjini mtukufu wa bangwa shebana waile wakana ekawoi hendo hansiwa abongo jopose problemu ya mwana wa presidence aliyasumani Nurul Fatihu wa mtoa abonga mchuwa abonga mwele wakana Nurul Fatihu harumai hambu yabongo ndo yalelese ngamchuwa ukana ministre wala mumnungu harumai ya mahame ngondo yalelese yuga mwele wao kabati mruto ujuwa ngamchuwa ukana ministre waza aliyasumani kajajo zindwa voti moro kajajo shindwa voti kana ushindwa ngamjuwa ukana harma mbude bakari mvulana wala wasahano mewa wala sahende donc holi hongarele wao ngamwele wao ze strategizo ngamjuru garmuzi saoni ha ukana leo zabarihin leo izo matayarisha Henry leo ngamuzi sometro mtukufu metro fahami izo majitayarisha Henry kama demrenge wase voti narukubaliana ukana erongotsi do ujipanga mwende harma voti bahi erongege bidi ujipanie garendao ye plan ya tayarishi wa Henry ye plan B Henry parce que nditsa waonge bidi watsa plan B ye kamwende azalia hibize voti parce que ngujorenga ya nome ma député ngamwele wao kana leo kabatse mkomori utsoe leo kana ye parcours ya Nur El Fatihu wala hapangwa wala hapangwa agenda rais ngamona wabaze ze prise de parole yende ufanyo ze allocution yende ufanyo wakomori ngo ele wao kana ekale Nur El Fatihu hanome wa député parce que kana kavotiwa hanome wa député ya maudu au président de l'assemblée wajuka wakabopia wauma nome ya bongo juka ujisomi hono pia Nur El Fatihu ende président ya maudu ekara isazela suma ninge na problemu shaba Nur El Fatihu nde urongo plasi izo pia ngamwele wao ebaka kabmjaju hunra plan mahajara tsanganyasho nsipia rahunra shawiri razia ze voti zinu sirelwa ilo suala ngari muzisoni hauye kaleo mjitayarisha nganyi na plan B yabo kabati problemu shaye etabu ni wanao zintabisha ono wana mawasa ya dabo mchuhenda mwende mwarengewa ze voti mwende mwarengewa ze haki zanyu mdaze mlale mruwe
maudu mjemdo amba ukana valona wanama wakana haki warambia esi kairi ukanele umjarsangania sonsi pia rihunro namna ya ufanyaze nzia votisi relwa esi kairi ekamjarsangania sonsi pia rizia ze votizo parce que les autres votent ils ont nomination hohenda mwende mware mfusa bure mlatse mali za bure mlatse wakati wa bure mlatse energy ya bure abunga mine masikitifu parce que abunga mlatse wakati wa bure su ala labili na kaptsani niliyevoke banu ngaronao za hunrawa nyanyasi wa maore ngamonao za jiri maore Mwenyezi Mungu ujo hifadhi kama benze riwone ukana serikali ya zali ya sumani ibeha maji ibeha na zinu za saya ngashukuri yao pano mndu sodomba zembi nezenjema ngashukuri yao sha suala na janzani uzise ngamonao kanga bonye chaguzi tsazinu ngamjua ukana ngamjonhunra ngamjua ukana msamprepare mjemhunre yetsi kairi mkemrengeze mali zeze kampanyizo mrenge mwerwa nyanyaso wa maore bangwa tabihao rana urengaze milioni na milioni mwende haruma kampanyi ngamonao ukana wa maore ngwa tabihao wa maore ngao dans le besoin rijona afdali kamrengeze mali hizo mrenge mnikuwa nyanyasi wa maore mrenge mnikuwa maore mali mwarumia haramaze kampanyi hizo pasu ngamjua ukana kampanyi msamhunru ngamjua ukana madepite wangu wesa wanomewa etikairi kana mrengeze mali hizo pia mhulu zindu zinji mrenge mnikuwa maore maudu wajushukuria wajumshukuriani ngarele wao kana ngawa wakaharmai wachilwane le kafalila ngabwa komori bala ngabwa ngazi jabala ngabwa nzuani bala ngabwa mwali bala yabo yuka mjela tsa parce que abo mrenge mnikuwa nyanyani donc rijom sahani hema stay yanyu mrenge mapesa hize kampanyi mtsilatse mapesa ya bure mrenge mnikuwa maore parce que maore le wongo on a besoin wa maore le wongo on a besoin hize malizo mrenge mwaireye msirengeze malizo mrenge mzilatsa bahi managar juwao kana izo malizilati wao parce que kabanaka uka campagne shanga kabanaka uka ni chaguzi shanga mwanroba o nomination donc rijom sahani kwezi hema stay yanyu hotu kufuanyu ni serikali mrengeze mali hizo msedem zirababahi mrenge msilatsa harma campagne mrengeze ziti milini ze 20,000 mdistribuyeo harmo wa komori na mrenge mali yao mrenge mnikuwa komori wa maore baungu wa tabihao na mrengeze mali hizo nike walu harmo besoin ngabandu wala harmo besoin do wa maore ngwa tabihao na mrengeze mali hizo zeze kampanyi hizo mrenge mzifanya msaja jabai mrenge mnikuwa maore wa maore warumie ba maudu ngwa jom shukuriani zo ndizo rajompara ni banu rajomba banu ni wandu wa heserse ni wandu wa hele jamvi mrenge mali zabure mrenge mzilatsa na mrenge mnike wa maore ngwa na besoin wa maore maudu ngwa jom shukuriani kamrengeze mali hizo mrenge mwanika ngarijuwao kana ngamjonhunda ngarele wao kana kabati kandida wa hele jamvi ujoshido harma voti yotsika ujabanu neshelisi zenro na kikisho ndo kumori reke hashiri kana kabati mru wa hele jamvi ujoshindo harma voti heni mru wa behwa wa hele jamvi uo hanomewa uo hisa hanomewa inu plan ya hisa ya pangwa inu plan ya hisa ya retablisiwa ya hisa ya redigewa ya hisa ya programewa wanu wanru wa hisa wapangwa bwa komori wenda wonde wa hansiwa senatika ujabanu neshelezi zenro wanama wa komori watijoka harma tabiri ukana gabajuka ukaya voti sijuhanza wanama wa komori wala muhenro wajuwe ukana ezabira 2019 izo ndo zijoka ubira 2024 kabati namna zijoka ubadiliha ezabira 2019 na 2024 da izo kabati hata changement kabati hata différence ijoka ukaya 2019 na me 2024 na me 2025 walo harmo seni da wala wawo walo kuru constitutionneli da wala wawo kabati hata mbadiliho donc wakomori ritsikubali rihadalwa
ritsikubali rizinisiwa rendo watutu watiti ukana ngabachoka ukaya voti ngabachoka ukaya mbahindu ya mbao nomination sikaucheba nulewo ni hashirisho wa Komori wabuhe matso warambuwe ukana kabanaka ukaya ni chaguzi ngabachoka ukaya mbahindu ya mbao nomination aini da wandu wa isa wapango wa hansiwa wachoka huenda haruma zenye haruma za nomination wa Komori na relewe wa Komori ritiki watu watiti ritsikubali rihadalo karna ukubali leo ranti 2019 ritsido rengwa rizinisiwa redo watu watiti reba kubatu rekubali rehenda renda remweza mzimba pale wa Komori na rilamuhe relibelukana ye mkomori 2019 c'est Komori 2024 2025 isainjia yape Komori haisa harambu wa ukana ngurendo wa cinema wandu wa serse wandu wa renda u cinema parce que zinrongo za informatizewa za programewa za hansiwa zirengwao wandu wande wanikiwa zinrongo za programewa za hisa za hansiwa za saya tena ngamonzo njie mbabi za ustadhi Musadamu ngamonzo njie mbabi umpabi yuo ye raisi wahe uzuri haruma wa msaada yafanyao mimi tijonhamba haruma les alalinu la Musadamu risinjie haruma ndongo za siasa kana leo Musadamu ngende nazali hakatide naye iyo si problem ya hatu Musadamu yeye harambia ukana ngusaidio wa Komori walo Maore ustadhi Musadamu hamba ukana ngwendo yasaidie Maore donc le suala la ustadhi Musadamu tijohanza wandu wa mshukurie yafanye embabi Mwenyezi Mungu yamjailia manangarona mafundi menji walo hunu kunoko agenda Maore ustadhi Musadamu hatoe mapesahe hende Maore halato wakati wahe harongo wakati wahe pia hende Maore ende saidio wa Komori watabihao donc le sualalinu la ustadhi Musadamu narisili politize haku narimshukurie ekaga sina moyen rimsaidie ustadhi Musadamu narimsaidie ekale ngu hadisi dene guvernoma ekakatu hadisi iyo si problemu ya hatu yeye hamba ukana ngusaidio wa Komori walo Maore hamba ngwanzo yasaidie sheisiwa sha Maore yabo tijohanza ekanga sina zemwaye rimsaidie shanja johanza tijudefikira hangu mimi sana ngashike mwa njajuhanza ile suala la ustadhi Musadamu linu ritili komplike haku tijohanza ekanga sina zemwaye rimsaidie senanga mparo wa Komori wansipia ni mafundi jamadae wangarie ustadhi Musadamu wasaidie wa Maore bewa Maore ngwatabihao ngamjukana e chiffre ambao plus de 60,000 morts ngamjukana wotsi wandu washashi donc Musadamu rijuhanza ngarusi wa Komori wasaya ngarushukuri yao ngaruhankurajeo zechitahidi zao ufanyao harumo ile shesi wa Shamaore shakomore Shamaore Mwenyezi Mungu jo hutukuza Mwenyezi Mungu jo hubamaliza saya urudi usaidio wa Komori walo Maore donc tijohanza watukufu harma problemu ya Maore inu risinjie ndongo za siasa na rangalie harma ye urgence ya hii situation parce que leo nardo sana redistingue malaboko bidi wa rumilwa siasa malaboko kejabidi wa rumilwa siasa leo ngasi harma nomination zanzo zivotewa madepite wanzonde wanomewa yabo iyo haki rivumwe ndongo za siasa yo garjo uchora ndongo za siasa ekale uramba ukana ngabu manome wachukanza wode wanomewa harmale baraza la mawakala yunga sina haki rambe ndongo za siasa shekarija ndongo za kafa la Maore yabuke subiri rinje ndongo za siasa ngibidiru rinje mbahindu ambao haluha shifaransa rifanye mbahindu ambao solidarite na rifanye solidarite sonsi pia heni ulo na mwaye
yasaidie Ustadh Musa Adamu maana yabo ngena besoin tena ngari mshukuri yao yende yasaidie walo maore. Donc wakomori tijo mtafadhalini hema stay hanyu rido distingue malaboko bidi rumie siasa na malaboko kejabidi rumie siasa malabalo kafa wafa wakomori wafa maislamu yabo narafanya mbahindu yambao solidarite na ritsanganyiso tipia risaidie Ustadh Musa Adamu richokana Ustadh Musa Adamu ngena besoin harumo wakomori onsi pia heni mkomori ujokana €1 hau €2 na renga ya Musa Adamu yende yasaidie waloka komori pasukinga mjokana Ustadh Musa Adamu kana ushinda yafanye haziyo da iha echi. Donc wakomori na risaidie wanyanyasi walo maore. Wanyanyasi walo maore ngo na besoin ya hatu. Wanyanyasi walo maore ngo na besoin ya hem komori yasaidiwa ngamjoka na maore haruma le esiklonila wafu wanruenji wafu degazinji. Donc leo haini mkomori ujechi deplace hende haruma shisi wa shakomori shamaore yabo ngebidiri mshukurie ngebidiri msaidie ngebidiri kubaliana ukana haruma ye question le suala la maore linu nele kafa la jiri maore nuwanyanya si wafare ki maore. Mwenyezi Mungu jua rehemu ya watembe boni kama wabenze kejabidi warumilwa hadi siasa yao. Lewori wono fundi watu Ustadh Musa Adamu hatowa zemvuzahe hende maore yende yasaidie wakomori walo maore yende yasaidie wa maore yabo na rimshukurie rimide Mungu rim aplodise riombe Mungu Mwenyezi Mungu yambe tena Mwenyezi Mungu yambe maliza saya yambe murimle yashinde yasaidie wakomori walo maore harumale alalinu na tsinjio ndongo za siasa ngarparao mafundi hamanda ngarparao wanyanya hamanda ngarparao mabani hahe wanashiwahe wende watsanganyi bazima wamwengarie wafanye hazidaona wasaidie haruma shesi wa shakomori shamaore mananga mjua ukana shesi wa shakomori shamaore gisho na besoin shahua waneda mwonsi pia ngamona ukana Faransa ngesaidia maore wa komori serikali lo komori ngesaidia walo maore ye diaspora itsanga nchangunu pia ngaifanya collect isaidia maore. Donc abunga mwele wa ukana ngabona mnaboko ekaba ja problemu walo maiti ekaba ja problemu ilo urgent yabo ndongo za siasa gebidi rizimete mbali rifanye mbao solidarite collective rifanye mbao msanganyihu mzima na mkonsi bazima yude namna rajo ushinda rikensi rike bazima ronise dunia ukana vanu emnaisiwa wahatu wa imtiti shasi wandu wazima si wandu wa solidarite ekaba jasa matsanganyihu si ukansi bazima pia risaidia rifanya msaada risaidia wandu pia. Donc wakomori ngamumparoni hema halamlio nyonsi pia risahe fundi watu Ustadh Musa Adamu wahe uzuri rimsaidie ripare ne solidarite ilo hunu harume diaspora wandu wasaidie hawinchi shesi washa komori shamaore bangi shwarma hali nziro ngashi tabihao ngabwandu walela ubonze ngabwana watiti walela ubonze ngabwana watiti watabihao. Donc haruma tenati zambaro haruma le suala linu la maore linu lile kafa la maore linu upande wa siasa heni mruanzo ya kritike Musa Adamu na himeranzi ye problemu inu iranje maore iparise stabilite maore iparise amani na hawanjema wakati yu ngerjordo hamba ndongo za kritiki hamara ya satena Ustadh Musa Adamu ngarushukuri yao wakomori wale masiwa unsi pia wakomori wale harume mahala unsi pia ngaushukuri yao ze juhudi zao ngobeshe yao marhaba menji ngwachibi wao nezendo ngofanya wao Mwenyezi Mungu ngujo ujazaheri ikamgwa benzi ngardire je tena haruma wanyanyasi uendao haruma ize voti za madepite ngasina mwanyanyasi kuporo Amir ngasina mwanyanyasi kuporo Tota ngasina mwanyanyasi kuporo Tufaili wao wanyanyasi mabani hatu sisi kartuta biha bomwendao haruma ze voti bomwendao mwede madafi komori
karsu ibiwa mananga rjuwao ze motivation za hanyu ngarjuwao kana mjwanza maudu eshababi mkomori ya basauhe mjwanza maudu wake mabadiliho shaiziritabishao ni wanama watukufu na mvumbwani vanu na heni shababi yamba ukana ngondo haruma hele sisi karsu tabiha wala karsu koza zeroho shaizirisikirtishao ngarjuwao kana zi haki za hanyu ani daila lugha ya kimanga ya demokrasia yanyu ngaijurengwa maana ngamjua ukana wandu wakarabala rangu 2019 da wala wao ngamjua ukana wandu wakabala ransi 2024 da wala wao yabo ndo wala wao do chikoka yabo ransi 2025 donc ni wanama watukufu karsuiviwa shangarjua ukana ngamjua bwa zaki zahanyu ngarjua ukana ngamjua huibiwa ze voti yode mana sisi rtabihao shaleo karsu tabiha leo nsina utabiha katsono mwanama hama amirkiwan ngondo ya dafi wa mji wa moroni karchacho tabiha ngarjibi wao pasko ngarjua wao kana yabo hanzo mji wa mtukufu wa moroni ngarjua kana ujanze moroni basauhe shaizo sirtabihao ngarjua kana monsieur Amir ze haki zao ngazijorengwa ze haki zao ngazijorengwa paske wandu wajitayarisha wajwafanya zenye chaguzi zinu wandu wanu dawala wao wandu waloho seni no walo cour constitutionnelle wao dawala wao kabati atazabadidia donc yabonga tabihao ikarono shababi hengonzo ngwendo harmazi zenye chaguzi na bo maudu nguchikonde yabo haki yahe hizo ni susiri tabishao shaleo zabarindu jo tabiha kamrono bani hamru ngode wanile komori ekangu ufanyu isomri ajofanya sheri tabihao ndabo yakana zinu tsindongo za prepare wa hau haki zinu ziritabisha ole bwa komori zinu rongo za pangwa zije zihibwa ngamjua ukana zevoti zinu ngazijo hibwa donc suala iso rajomuzisani rajozisa ema depute ontipia eizo mapani ya hindri eizo matayarisha hindri ekaza voti zinu zende zirengwa yempani ya plan B yemaudu ala vei ekabono kazi ya kizanyu zirengwa yemji tayarisha na ndongo hindri izo ndizo wakomori wa mlidaoni mjibu ya masuala yao ngamjumenaga leo kabati mtu tuko jihadaya kanari leo nuru elfatungu tuko shido hambu yo impossible bwa komori iyo impossible kana nuru elfatihu tuko shido hambu ya kandida ndo hambu uongo ndo latsa wakati wabure ngamjua kana kabati hari kandida wa hame wa SRC mtu tuko hari Bakari Mfulana de ministre de l'éducation kujikoshido harmo mbude donc wa komori leo na la muhe bwa komori mimi kama jumanatsi mkomori leo ya la muhe matso manatsi mkomori ngebidia buhe matso risikubali rudo sinisiwa helinu sirengwa leo 2019 risinisiwa 2024 risinisiwa kena utsokiri henu wakati rusodo kansi manatsi mkomori yerendoda ba helinu imanatsi mkomori ngebidi yarambuwe ukana wanu wajitayarisha wajiwa rengeze haki zao wa komori imanatsi mkomori ngebidi yarambuwe ukana kabanaka ukaya voti impossible zila ti voti wanu wajitayarisha waje warenge wanome wanru wahensi bala ngamjua ukana ya ekipu ya Nuru El-Fatihu yukenaka ushindwa harama voti ya ile uonga suala ngaramuzi saoni emchi tayarisha hindri ya fikira mabali ya hindri maudu ekazi ja paske maudu ngazi johuja donc wakomori ka ujaba nuleo rimeshelizizeni esijoka ujiri ngaridu rejezete na banu watsina udea mru watsina uteza mrushihere hamaste ukana kabona ko kaya voti ngabachoka ukaya mbahindru yambao nomination leo ngamshua ukana nyuwanru nyonsi pia madepite watukufu mabanga mwedao haramase hele zinu
Ekaleo mkamkubali mjarka nsibazima rishawiri rijua namna George kaushinda rizie ze voti zinu yujo kaikafikiria njema rana wada mwedemwe latsema pesa ya bure mwedemwe latsemvusa bure ngamjua ukana Bakari kanaka ushindo Bakari mvula na kanaka ushindo mbude mramiloni msaidie wongu jorengwa yanikiwa yusenga mrambu wao bwa kumuri msiadala wala sidai haeche ngamjoka Nurul Fatihu kanaka ushindo harmwe hambu ngamjoka na heli kandida ya himili waneserse uo kanaka ushindwa eleo zabari ndi mwanatsi mkomori yatushinda ya elewa ngamsikitiwa kubwa kumori mwanatsi mkomori yafikirai huyo ngetungo stagnenda bala babo ransi 2016 yatabaha mwanatsi mkomori katshila elewa ukana panu ngarizini wao panu richilo harma circle ngarizini wao namna je mwanatsi mkomori yachuko shida ya lamuhe donc ngaranzao imanatsi mkomori ya lamuhe manatsi mkomori la muhadi ngohi rikubaliana ukana kabatsi namna rjuka ushinda rishinde diktatori harma voti tena le swala linu ngamsisienro namnambie nsi diktatori ya paroshindo harma voti leo kamna urenga ze voti za Faransa mfansesa wana ze voti za Komori ngamjore chemba bidi ngoni monosiku Donald Trump harma ze voti za handani yakaura ze voti ende yaka president bahemri yakaushida na ze voti dena yende ya hunra uandwa Donald Trump wanvaise Capitol hatanga bandu wafumwa na ba Donald Trump dia kane ezi shai gwanzima kejafanyisha Marekani monoka gwanzima kejafanyisha Marekani na ba Donald Trump dia kane ezi Capitol yanvaise wandwa Donald Trump wanjia hata okuru shake jamkinishiha parce que yekuru wa décider il a les mahala walo démocratie ngambona au Faransa Macron yoshindo harma voti yemdi wazajuzi ema depute wa Faransa watsanganya pia wafanya censure wala lusa ya gouvernement ya Macron donc indensi warumilo démocratie et gouvernement ya Macron ila lusiwa hema wakala wafanya bandoba mo de son wa censure wasanganya pia wala lusa mbana msihe washabonsi wakauta gouvernement wa China donc leo bwa Komori leo tsiringe demokrasia Marekani rirenge ne demokrasia ya Faransa rifanisa wane demokrasia Komori kabasi mbandoba demokrasia ngamo bairomba mseto na msajaja donc leo bwa Komori ekale onga msahao yensi ya tuibasauhe ekale onga msahao mabadiliho yabo do msanganyo bazima ndo afanye maandamano na rukubaliane ukana Raisi Azali kana usi harma voti na rukubaliane ukana dictateur kachaparo si harma voti yem Komori mleo ngebidi yake conscient yem Komori mleo ngebidi ya buhema atso ukana dictateur kachaparo shindo harma voti yabele ursijensi ukana leo harma ma député Azali ya joka ushindwa daina Fatihu isa hajipania ende ringa president yabo side ronao ekanga rimbulao ya lelesende hawe kanga mjawri msi haba ye solution mzia hindi do mkobazima kaka bati mkobazima leo ya opposition yinu keja sanganisha bazima yabo kena ushida izie dictateur leo opposition yinu keja sanganisha bazima ya eleze mwanatsi mkomori ukana vanu gebidi mlamuhe parce que vanu ya opposition yende abidi yonisemka ilamuhe mwanatsi mkomori ukana harengwa otage ya opposition idabidi sanganye bazima ilamuhe mwanatsi mkomori shalewo heni wakati wajoka voti dotu rabiyo rende heni wakati wajoka voti rende rashindwa iyo c'est des solutions donc namkiravi
nyinyi mwatukufu mabanga mwenda harma nyichaguzi msilatse zimvuza hanyu msilatse wakati wa hanyu parce que azalika na ushindo harma voti dictatori kajaparo shindo harma nyichaguzi donc wekanga nyinafikirendwa jina na mje ritsanganyi bazima ruone namna George Kaushida rifanye mabadiliko baba ni Komori inu ya hatu sonsipia ya Komori inu ya hatu inu ya hanyu opposition hani mrutsu opposition non opposition na mjer sanganyi hebazima ribasa uhensi ya hatu na mjer sanganyi hebazima baba ni Komori ndio na bezo ya hatu sonsipia rila mume mwanatsi Mkomori ridiwa zenongo za voti na ridiwa zenongo za voti na ridiwa zersudorenge demokrasia Faransa refanyisa ne demokrasia Marekani iyo tisawa mono ukana Macron hashido harma voti kado handani hashido harma voti kado abili ile onga mchukaurenga kana zali ya sumani dene fatingu kwa shido harma voti to Komori na lamuhe kwezi sikubali hadalwa sikubali basi la si campagne zila hamba faux semblant ila namna ya ubawazi wa Komori matso ila namna wanzo hada wa Komori kanarenga bafanywa chaguzi zila nzisaguzi zila mbandu mbao nomination ngamonao hata la mafundi watu rono fundi mtukufu mama Mohamed Ismail fundi ya soma professeur wa philosophie mwenzasheo harmaza universite za Komori ya somisa leo rederi mwono hakaze kasketi ya fatihu hadungu fatihu ngartabi hao kwezi ni maprofesori wa hatu makarma zelikoli mwaresomisa kajastai kileo mafundi watu watukufu mjemde modunga fatihu mwana hanyu mweda harma kampani kwezi watukufu maprofesori ngartabi hao inside rakauli nda harmensi yatu karja kauli nda ikadara jahelinu ruone mashababi wa Komori wasoma wajawansi pia walelesa wadungu fatihu unsido mwendo rakauli nda wa Komori rakauli nda Komori yatu ibasauhe ikarma development leo rakauli nda mashababi mwasoma mjemsanganyihe mfanye maendeleo mema shakarja kauli nda mashababi mjemsanganyihe mdodunga fatihu mbio ala kulli hali karja kauli nda nsiyatu ikarma mwendo wa manduo hawa Komori karna ukamleha ku suka ujabanu leo ruonise masikitivu hatu rela mume wa Komori warambuukana kabana kaukanyi chaguzi shanga bajokomba nrombao nomination Komori atiadalwa Komori atike mjinga Komori na lamuhe Komori na ilamuhe na lamuhe dingohi sikubali rudu hadalwa na lamuhe dingohi sikubali rudu watiti Komori ngasi presque 2025 Komori na lamuhe bo Komori na lamuhe dingohi sikubali wanadamu wanotorzini saa 5 bahi lamuhe rifanye fikira mshinzi rikane fikira njema za maendeleo beka ngasi na fikira za maendeleo ndo dushida ribasa wensi ya hatu msikubali mhadala kwa wa serse wanu waruko mshida wafanye mabadiliko wanu wa serse wanu wani mndu kujifikirio wanu katsu wanu wafikiru emergency inu si emergency wanu wajipania wangalie ze interesa hao yabo wa Komori karna ukawaleha ku yabo assalamu alaikum yabo sukwa satena assalamu alaikum